अहानबद मयामबु सेसम नवासना तरामना ओक्सरी अमदी इकाई खुमनबा उच्चरी ngasisu mayamgidamakta anoba crime gi wari ama puduna laksari ngasi gi wari sida hospital gi receptionist amaga doctor amaga khangnarakpadagi karamba yamna tamthiba thodok thokki haibadu khangminasi wari se haujadri kanda ainasu iraga post oina thagachakhbani madudi mamangi winner na prize claim toroktabadagi hallaga amuk lottery tawjaba tare lottery asida yawgudaba miyoi singdi ngasigi wari asida ahanba comment pibirakpa miyoi yankhaidu oidoini amadi miyoi adu aigi channel asibu subscribe tawba oigadabani haujikti wari se amuk lobirasi 2021 gi May gi tang kunipan numidang wairam gi pung manga muktarami Rajasthan gi Bharatpur da leiba Nimda Gate colony gi akoibagi CCTV da record tahoba footage asida Creta car amada Dr. Sudip Gupta ga loinana mahaki loinabi Dr. Sima Gupta uba fangi makoi anisi Jaharbir Baba gi manakta chatlibani laibak sinba thungna covid laina gi matam oibana maikai marimak mi ihang hangi amasung gari su kaya chinde Dr. Sudip Gyan Tana gari asi Radha Choki maikai romda thauraga la ikan matam sida ikhang khang hodana mioi ani tongba bike ama mahaki gari dagi hengalaktuna car mamang sida khamjalai amadi car khamnaba hairaklami bike ki maningda tongliba nupa asidi mahaki mamai asi fi angangba amana khumjalami adubu bike thoriba nupa asidi mamai da fi amata yaude doctor matai manawgi car asi khamhanbaga bike ta lakliba makhoi anisi Dr. Sudip ki maikai rom da laklami phibam ase ubada doctor na car gi mingsel asi wari tawnaba chingtharami CCTV footage ta mamai da fiyat panupa sina Dr. Sudip ka wari sanaba ui wari sanaba asida marai tawnarakpadagi ikhang khanghodana nongmai lauthoraklami amadi ahanba nongmai marusi Dr. Sudip ki kokta kaplami masigi matung ani suba nongmai marusina gari gi maning da famlibi Dr. Sima da kaplami masigi matungda mathong maram khangdana Dr. Matai Manau ani sida nongmai round 9 kapsilamaga miyoi ani asi makoigi bike tu thauraga yamna thuna chatkhirami thodok asibu mamit makna uriba manak nakpaduda lairamba miyoi singaduna nupa ani sibu fanaba makoigi maikaida chensilakwa matamda makoibu kihannaba bike maningda tongliba nupa asina nongmai silau thoraktuna blank fire amuk tawrami masigi matung bike asi u turn loraga makoina thaurakhiba lambi sida hallaga thawrami amadi amuk hanna bike maningda tongliba nupa asina blank fire tawrami car dasu amuk kapsilami nungdin pabopta thokliba mi hatpagi incident asina mafamdugi miyambu akiba amakhak fawhallami thaudok ase thokhibaga maikai marimak migi mi ngakta ngairami amadi car manungda yawriba matai manau anisi kari fibamda lairi haina check tawrami Dr. Sudipti yamna nakna nongmai se kaplambana kudakta sirami adubu mahaki loinabi Dr. Simadi siramdri fibam si ubada police ta pau pikhirami police tu yamna thuna ambulance puduna laklami amasung Bharatpur da laiba RBM hospital tamna puraklami adubu lambi da Dr. Sima Gupta gi aroiba sorhon khirami Dr. Matai Manawgi mihat asina police ta akanda pressure amakhak laklami maram sina theng thaba tawdana thodok sigi matangda thijin humjinba hawrami police na CCTV footage sigi mateng lawduna bike asi thidoklami amasung nongmai kaplamliba nupa sigi mabai bolu pehelwal hairiba nupa si police na farami adubu thodok asibu thijiliba police ki team na makhoina pamliba mioi si fangnaba thirakpada yamna tamthiba wari amakhak police na khangba ngamlaklami masina police singbu achumana karambano aranbana karambano khangdoknaba hotnabada awaba amakhak oirami kaigino hairagadi hatkhiba Dr. Matai Manau ani sisu asengbagidi tamthiba crime tawraga kaimta tawdabagi mawongda lairamba thengnarami wafam asi miyam mangda thorakpadadi laibak sinba thungna akiba amakhak phawhalame matamsi sok lising aniga taraga mangani Rajasthan gi Bharatpur city da sariba Dr. Sri Ram Gupta Memorial Hospital gi mapu masagi chahi 39 surabi Dr. Sima Gupta gynecologist amakhakni mahaki mapuroiba Dr. Sudip Gupta na
physician amakakni. Dr. Sudip Gupta mahaki loinabigi hospital amasung Raj Bahadur Memorial Hospital da patient yengi. Thavak inkhangi matangda mai paklaba matai manau personal life su yamna nungai na hinglamme. Makhoi anigi nungai ba sibu amuk helhalibati macha ani sinani. Chahi tragani thui suraba machanupa sayam amadi chahi mapan surabi saksini. Dr. matai manau anisi family ga punna hospital asigi top floor da lay. Kaigino hairagati emergency gi matamda patient singda doctor gi awatpa laihandanabani. Dr. Simagi Hospital sida ayama matamda layengnaba patient gi masingsi yamna yami mi chillaga adum lay. Patient mayam se fazana manage toba ngamgadaba receptionist ama Dr. Simana thiraga layrami. Matang sidagi wari sida masagi chahi kun mathoi surabi Deepa Gurjar gi entry point oirami. Mahakna thabak asigi apply toroklami. Dholpur city da laibi Deepa yamna nganna chahi mari gi mamangda yum palami amasung chahi ani suraba machanupa amasu lairami. Adabu machanupa ama fangjarabasu Deepa gi punsi mikup ama fauba santi oina lairamde. Maramdi mahaki mapuroibana yamna toina khatnaba hawrami. Sumaina sum khatna chainaraga laibana nongmadi mapuroibana sauraga mahaki loinabi Deepa amadi machanupa yumdagi tanthoraklami. Masigi matungdagi Deepa amadi mahaki mapuroibaga divorce taunabagi case atharaga lairami. Upai laitabadagi Deepa machanupa puduna Bharatpurda laklami. Amadi yum puba ngamnaba thabak thiba hawrami. Mahakna Dr. Sriram Gupta Memorial Hospital gi receptionist kauri haibagi pau tarami. Dr. Simana Deepa gi wari ase taraga thamoida nungaitaba amakak fawrami amadi thabak asi mangonda pirami. Deepa su thabak ti khudong saba phangba asida yamna harawrami amasung thawai haksang yauna thabak tawrami. Thabak fanglaba matung Deepa amadi mahaki machanupa gi punsi nungaiba haibado oiraklami. Dr. Sudip su hospital asida mahaki patient yengnaba chang naina adum lai. Maram asina staff singa wari watai taunai. Mahakna nauna thabak yauroklibi Deepa gi thabak subagi mawong matausi yamna pamlami. Dr. Sudip Hospital dabu laklabadi Deepa da wari sadana hanba yaude. Tapna Deepa su Dr. Sudip ka wari sabasida nungaiba ama fauzarami. Thabak ki matangda wari tawramadu haujikti kuina wari saba hawraklami. Masigi matung mapu amadi mapu gi makhada thabak tawbi oina lairamba mari sidagi marup amagi mawongda laklami. Hospital gi mapandasu thengnaba hawrami. Makhoi ani mari lainaba hawraklami. Adubu hospital dagi hawrakiba makhoi anigi aronba marisi yamna kuina lotsanduna thamba ngamlamde. Dr. Sudip ki loinabi Dr. Simana makhoi anigi lainariba affairs ki matangda langla langjin khara fanglami. Mahakna magi mapuroibada wari tawrami amadi affairs laitanaba yamna kanna hairami. Mahakna mapuroibada Deepa dagi lapna layu amadi affairs ki matangsi swaida loisalu hairami. Matam kharadi Deepa amadi Dr. Sudip lapthoknarame. Adubu matam khara lairaga Deepa amadi Sudip thengnaba unaba hawrame. Wafam asi Dr. Simagi nakongda yaroklaba matung handakti mahaki khangbagi pangal loiduna mahaki family amadi macha singi tungi khalaga akanba firep ama lauduna Deepa bu thabaktagi lauthokirami. Dr. Simana khalami madudi kaigumba Deepa hospital dagi lapthokhrabadi Dr. Sudip ka thengnabasu tokhrani amasung mahaki mayumsi safe oirani. Adubu mahakna khallibasi tayonarame. Mahakna Deepa budi hospital dagi tanthoklabasu mapuroibagi punsi dagidi Deepa bu khaidokpa ngamlamde. Haujikti Sudip amadi Deepa tuminna unarame. Makhoi ani thengnabagi pausi Dr. Simagi nakong yoba ngamlamde. Hospital dagi tanthokhraba matung Deepa gi expenditure khudimak Dr. Sudipna loina purami. Mahakna Deepa gi machanupa afava school amada ming chanbirami amasung school gi fees su chang naina mahakna thirami. Matamna haukhibana Deepa amadi Dr. Sudip ki marisi mathai manau amagi mawongda oiraklami. Masina maram oiraga Deepa na mahaki tungi khallaga machaga gyan tana lainaba Dr. Sudip ta mama machagi laifam ama pinaba hairami. 2018 da Dr. Sudip na Bharatpur gi chawkhatlaba mafam ama oiriba Surya City da
mahaki loinabi Dr. Sima Guptagi mingda achouba yum ama leirami. Dipana laifam ama pinaba hairakpada Dr. Sudipna yum asi Dipada leinaba pirami. Adubu Dr. Sudip ki thamoida yum sida kanagumbi ama leire haibasi magi nupi Dr. Sima Gupta na khangkhidra haibagi akiba ama fauraga adum lei. Maram asina achumbasi lotsanabagi damak magi nupida yum asi bank manager amada renta pithokre hairami. Matam sida Dr. Sudip achumbasi karino haiba lotchanduna thambadi ngamkhre. Adubu matung tarakpada lotchanduna thamkhiba wafam asina spark ama thoraktuna chumnagi yum amagi mari kangkhong sahinbada natana miyoi kaya amagi punsi ut olhalakani haibadi mahakna khangde. Dipa haujikti machanupaga yum asida leire. Masigi khudong sabasi lauraga Dr. Sudip yamna toina mafam sida lakthok laksin tawrami. Tapna mafam asi laifam khak natana makhoi anigi aronba mari asi lotchanabagi mafam amakhak oiraklami. Haurakpadadi thoidokpa problem amata leiramde. Adubu Dipa thabak tawdabana maram oiraga machanupagi tungi khallaga wakhal warami. Tanja asigi khudong saba lauraga Dipana Dr. Sudipta anauba demand ama amuk tawrami. Mahaki salon ama hangnaba hairami. Adubu ahanbadadi Dr. Sudipna yaramde kaigino hairagadi achouba expenditure ama mahakna kaigumba tawragadi magi nupina chingnakhini wahang tawrakani khalami. Maram asina Dipana hanjan hairabasu mahakna Dipagi wafam asi nathairaga thamlami. Adubu Dipagi apamadi masina loiba naide. Mahakna anauba demand kaya ama tawrami amasung Dr. Sudipna mangonda piroi tawroi haibasu ngamloi haiba mahakna khanglami. Matamgi matung inna Dr. Sudip ki akibasu hantharaklami amadi Dipagi demand maning tunghanba haibasi tawdu yadraba thabak ama oiraklami. Mamai thangda Dipagi aning masit thungnaba salon amadi spa semba haurami. Semlikan maraksida Dipana paisa haireklabasu wahang amata tawdana direct magi account da paisa transfer tawrami. Mataw asumna 2019 gi November ki tang amada Aisa salon amadi spa gi opening date fix tawrami. Salon sigi matangda miyam da khanghanaba invitation card namlami amasung kaimta akiba leitana chief guest oina Dr. Sudip Gupta gi ming haplami. Aisa salon amadi spa gi inauguration tawkhirami. Dipana business asibu ningthina tawba haurami. Adubu numit marini leiraga 2019 gi November gi tang tarukta laibakna haigadra wari sigi achouba turning point amakhak laklami. Numit sida Dr. Sima Gupta na Aisa salon amadi spa gi invitation card asi thengnarami. Card asida iriba location amasung chief guest oina iriba Dr. Sudip ki mingsi ubada mikup amagi manungda Dr. Simana pumnamak khanglami. Dr. Sudipna mamangdagi machin thiraga lakiba mayamdo haujikti achumba amu oina mangda thoroklami. Dr. Simana gyan tarami madudi makhoigi mayumsi bank manager da rent piba natte Dipada leinaba pibani habasi. Mayam se khanglakpada Dr. Sima asaubana kham thenglami. Mapuroibagi machin thiba amadi mangonda namthak tawbagi wafam asi mahaki manembok Sulekha Gupta da hairami. Ahanbada mamana machanupa doctor da wari tawnaba hotnarami. Adubu Dr. Sudipna fazaba wahai wata hairaga mahakna nupi atopaga khangnai habasi lali hairami. Machanupagi wafam asi mamana achumbani khalami amasung makhatana wahang amata hanglamde. Adubu Dr. Simana matamsida lepa leiramde mahakna Dr. Sudip ki ming yauba invitation card adu manembokta ulame. Machagi aronba adu mamana khanglakpada mahaksu yamna saurame. Machanupabu gyan tahanbagi mahutta direct Dipaga unarage haibagi firep amakhak laurame. Mathangi numit haibadi 2019 gi November gi tang taretta Dr. Sima amadi manembok auto rickshaw amada Surya City gi damak laklami. Mafam ase yauraga direct yum manungda changlakpada Dipa leiramba thengnabaduda chumna wari sabagi mahutta awai akhumna halami. Machin makha thiba maral siba tawraduna Dipabu yumdagi tanthoknaba sem sarami. Adubu Dipana yum thadoklaga chatpagi wafam asi yaramde. Matamsida Dr. Sima asauba fathaba ngamjaramde amadi Dipada khut thaba haurami. Khatna chainabagi maraksida
दीपाना मखोई अनिबु नाथाइदुना थममगा डॉक्टर सुदीप्ता मखुत निकलदुना कॉल तौरमी डॉक्टर सुदीपना मामा अमदी मागी नुपी दीपागी मनाक यौरए खंगबदा महाक फिल्म अमा इता तारमदे फिल्म असी कंट्रोल तौनबा डॉक्टर सुदीपना महाकी लोइनबिदा कॉल तौदुना ममा पूरगा मफमदुदगी लाकनबा हायरक्लमी अदुबु डॉक्टर सीमादी मनिंग हंदुना चटपगी वाफम लेरमदे मतई मनाव अनि यामना कन्ना खतनरमी फिल्म असी कंट्रोल तौनबा डॉक्टर सुदीप हॉस्पिटल दगी यामना थुना युम असे तमना लाकलमी सोमदना डॉक्टर सीमा गुप्ता यामना साउरी अफेयर्स के वाफम सी ngasiगी numita laikhai ama tagadabani haina fireb amakhak lawrami wakhal siga loinana mahakna bekta spirit ki bottle su puraklami Dr. Simana manimbok ki matengna Deepa amadi machanupabu kitchen manungda thong lonchalaga thamlami masigi matung yum manungda leiriba potchai sing aduda spirit haijalaga yum ase mai tharamlaga Dr. Sima amadi manimbok Sulekha mafam sidagi चेंथोरक्लमी मई चाकपसे उरगा अकोइबदुदा लैबा मियोइसिंग लाकपा हौरमी मयाम तिलकपसे उबदा डॉक्टर सीमाना कन्न लाउरमी कनबंगमलगदी कंजरो हाइना लाउरमी मसिगी मतुंग मकोई अनि मफम से थादोक्तुना चटखिरमी सोमदना मनुंगदा लैरिबी दीपा अमदी मचानुपाना मतेंग पांगबीनबा कन्न लाउरमी ममा मचाना लाउरिबसे तारबसु कना अमता मनुंगदा चंगबगी थौना लेरमदे मतेंग लौनबगी लंबी अमता उरक्त्रबदा दीपाना महाकी चही कुनमाथोई सुरबा मौपा नुपादा कॉल तौरमी मचेगी अवाब खोंजेल से ताबदा अनुस यामना थुना बाइक ता युम असिगी माइकई तमना लाकलमी लंबीदा महाकना दीपादा कॉल तौनबो होटनरमी अदुबु कॉल कनेक्ट तौरमदे महाकना युम असि याउसिलकपदा ओइरमलिबा फियमदो उबदा महाक तौफम खंगलमदे युमगी माइकई सिनबा थुंगना मई चाकलमी मई चाकपसी कयामुक कनबगी हाइबदा मनुंगदगी दीपा अमदी मचानुपागी खोंजेल ताबा फंगलमदे मचे अमदी महाकी नेफ्यूबु कन्नबगी अनुसना महाके थवाई मांगनी हाइबगी अकीबा तुंगोइनरमलगा ब्लैंकेट अमना मसाबु कुपसिलगा युम मनुंगदा चंगनबो होटनरमी अदुबु मई असे यामना कनमनखिबना मनुंग चंगबगा महाकसु मईना वायरकपदगी ज्ञान मांगदुना तारमी अदुबु मफम सिदा यौरखिबा फायर फाइटरना अनुसपु मनुंगदगी पुथोरक्तुना महाकी थवाईदी कलमी एम्बुलेंस लाक्त्रिकान अनकपो हॉस्पिटल अमदा पुखतलमी मसगी मतुंग जयपुरदा लैबा सवाईमान सिंह हॉस्पिटलदा अमुक रिफर तौखिरमी युमगी मई चाकपा कनबल वरकपददी मतम से थेंगमनख्रे दीपा अमदी महाकी पिकलिबा करीसु खंगजद्रिबा मचानुपागी थवाईदी मांगलमी थौदोक्सिगी मतंगदा पुलिसता पाउ पीखिरमी पुलिस अमदी फोरेंसिक टीम युम असिगी मनुंगदा सीदुना लेरिबा ममा मचागी फिबम से उबदा मखोइसु हुमांग कांगलमी फिबम असि यामना तमथिबना मरम ओइरगा मफम सिदा लेरिबा मियोय खुदिमक मिकुप अमगिदी तुमिन्ना लेरमे फोरेंसिक टीमना दरकार लेबा सैंपल खोंगतलगा सिबा हक्सांग लखतुना पोस्टमार्टम तौनबा भारतपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलदा थाखिरमी मसगी मतुंग क्राइम सीन असी फजना इन्वेस्टिगेट तौरमी अमसुंग थौदोक असिगी मरु ओइबा हौरकफम ओइरिबा स्पिरिट की बोतल से फोरेंसिक टीम न थेंगनरमी सोमदना पोस्टमार्टम तौबा लोइरगा ममा मचागी हक्चांग मयुमगी मीदा अरोइबा मथौ मंगम पांगथोकनबा सिन्नखिरमी ख्वाइदगी ngakningai ओइबा वाफम अमदे डॉक्टर सीमा अमदी सुलेखा मखोइसु ममा अमने डॉक्टर सीमागी मचा अनि लेरिबनी महाकना वरी सिदा करीसु मराल लेजदबा दीपागी मचाबुसु यामना तमथीना हाटख्रिबनी दीपागी मचे राधाना डॉक्टर मतई मनाव अमदी सुलेखा गुप्तगी मथक्ता केस फाइल तौरमी मसगी मतुंग थौदोक असगी मतंगदा फजना इन्वेस्टिगेट तौबा हौरमी दीपागी इमुंग मनुंग डॉक्टर मतई मनाव सुलेखा अनुस अमदी थौदोक थोकफमदा तिनखिबा मनाक नकपदा लैबा मियोइसिंगी स्टेटमेंट लौरमी फोरेंसिक टीमना फंखिबा स्पिरिट बोतल की एग्जामिनेशन तौरबा मतुंग बोतल सिना मई हौरकनबगी मरम अमनी हाइबसी कन्फर्म तौरमी मई चाकपदगी थोलखिबा मैखुना फुंगतुना दीपा अमदी मचानुपा सिखिबनी हाइब खंगलमी अतोपा एविडेंसिंग चेक तौरबा मतुंगदा पुलिसना वरोइसिन अमखक पुरकलमी मदुदी डॉक्टर सीमा अमदी सुलेखाना मखोई मसागी ओइबा नुवाइनदबा अमदी
ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯒ ꯗꯤꯄꯥꯒ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯂꯤꯆꯠ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯕꯨ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯤꯃꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯂꯦꯈꯥ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯦꯄꯨꯔ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯨꯗꯤꯞꯄꯨ ꯀ꯭रिꯃꯤꯅꯦꯜ ꯀꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯤ, एविडेंस मांगहनबा अमदी अरानबा पाउ पीबगी फारबा मतुंग रिमांड लौथरगा कस्टडीदा थमलम्मी। मसिगी मतुंग मार्क्सु जयपुर सेंट्रल जेलदा थाजिनखिरमी। सोमदा दीपागी इमुंग मनुंगना सीख्रिबी ममा मचागी जस्टिस फंगनी हाइना आशा अमखक जुडिशियरी सिस्टम दगी सागतलगा लैरिकान मरकसिदा फाखिबा मखोय अहुम तपना तपना अमगी मथंग अमा बेलदा जेलदगी थोरकलमी। था तरुक की मनुंगदा अहानबदा 2020 की एप्रिलदा डॉक्टर सुदीप बेलदा थोरकलमी। मसिगी मतुंग महाकी ममा सुलेखाना 2020 की जून अमसुंग डॉक्टर सीमाना 2020 की अगस्ता जेलदगी थोरकलमी। पाव असे दीपागी इमुंगिदी सीबगा चप मानरमी। वाफम असी दीपागी मनाव अनुसना खंगलकपदा महाकी असाउबा तपना तपना मपान थोरकपा हौरकलमी। अनुसना मचे अमदी मचेगी मचाबू यामना नुंसी मसीनबु मरम ओइरगा महाकी थवाई मांगबा कीदना मयरक्ता चंखिबनी। ममा मचाबू कनबा ngमहौदबगी अनुस मैचाक अमगा लोइनना हिंगलिबनी अमदी ममा मचाना सिरिबसी महाकना थोखनबनी हाइना खंदुना लैरिबनी। डॉक्टर की इमुंग मनुंग बेलदा थोरकपगा अनुस असाउबना मरम ओइरगा डॉक्टर की इमुंग मनुंगदा किहन खंगनबा हौरमे। अनुस ममांगदसु पुलिसना फारुरबनी। सही 13 सुरकपदा महाक जुबिनाइल जेलदा चंगुरबनी। महाकी मथक्ता भारतपुर की रुदावाल पुलिस स्टेशन की केस चथरगा लैरी अमसुंग पोत चै हुरानबा मिंगोंद फू चैबा तौबगी केस मयाम अमसु महाकी मथक्ता लै। तपना तपना मचे हातखिबगी लमन खुंबगी वाखललोंदा हौरक्खिबा इथिल अदु पैसा तानबगी लंबी अमखक अनुस की ओरकलमी। मचेबु जस्टिस फंगनबगी वाफम लापना थमखरगा मचे अमदी नेफ्यू सीखिबगी खुदोंचाबा लौरगा पैसा लौरमी। दीपागी इमुंग मनुंगना ममा मचा सीखिबगी केस विड्रॉ तौरगे लुपा लाख 50 पीरो हाइना डॉक्टर मतई मनाउदा हाइरमी। मसिना मरम ओइरगा 2020 की दिसंबर, 2021 की जनवरी, मार्च अमसुंग 2021 की मे की तांग 9 दा दीपागी इमुंग मनुंग कोर्ट स्टेटमेंट पीनबा कना अमता लाकलमदे। सोमदना हाइनखिबगी मतुंग इन्ना डॉक्टर मतई मनाउना मखोइना हाइनखिबा डेटा पैसा अदुम पिरकलमी। अदबु अनुस पैसा पाम्बसी सुम हेंजलकलमी। महाकी वाखलदा लुपा लाख 50 सी पिकमली हाइना खनबा हौरकलमी। महाकना अमुक्तदा लुपा करोड़ अमा पियु हाइरमी अमदी डॉक्टर सीमा गुप्ता की हॉस्पिटल असी महाकी मिंगदा लहल्लु हाइरमी। अदबु महाकी डिमांडसी डॉक्टर मतई मनाउ अनीना यारमदे। मतांग सिदगी पैसा की वाहौदगी अनुस अमदी डॉक्टर सुदीप की मरक्ता चयेतनबा लाकपा हौरमी। अनुसना डॉक्टर मतई मनाउ अनीसी हाथोकलगे हाइबगी फिरेप अमखक लौरमी। महाकी फिरेप असी मचे अमदी मचेगी मचा हातखिबगी लमन नत्ते पैसा की मिहौबतन थल्लबा महाकी वखललोनबु फाजनबा ngamdabagi फिरेप अमखकनी। अनुसी गुंडा अमखकनी। महाकी मरुप मपांगसु मागुंबा ngaktani। महाकी मबाई दौलत गुजर मयामना बोलू पहलवान हाइना खंगनबा नुपासी मिंगोंदा पैसा इंटरेस्ट पीबगी थबक तौई। अनुस की ममु महेश कसाना हाइरिबा नुपासीना बोलू पहलवान की मखादा थबक तौरमी। महाकी थबकसी मतम चाना इंटरेस्ट पिरक्तबा पैसा सिंगलक्तबा कांगुदगी पैसा खोंगतपनी। डॉक्टर मतई मनाउसी हातनबा इहान हानबा ओइना मखोई अनीदगी मतेंग निरमी। मखोई की प्लान सिदा अनुस की मरी मता निर्भान सिंह हाइरिबा नुपासीसु यावहलमी। मसिगी मतुंग मखोई मयाम फमिनरगा ज्ञान ताना डॉक्टर मतई मनाउ हातनबा लालोंग यातपा हौरमी। अनुसना खंगलमी मदुदी डॉक्टर मतई मनाउ अनी यामना तोइना जहाबीर बाबा की मनाक्ता चटली हाइबसी मरम असिना अनुस अमदी निर्भाना मतई मनाउ अनीबु फॉलो तोबा हौरमी। करम मतमदा चटली हल्ली हाइबगी टाइमिंग लोइनमक नोट तौसलगा थमी। डॉक्टर मतई मनाउ अनीगी खोंगथांग येंसिन मतमदा अनुसना मिदांग वैरम की पुंग 5 मुक ताब स्वाइदा यामना तोइना मतई मनाउ अनी भारतपुर की निमदा गेट की लंबी सिदा चटली हाइबा खंगलमी। मसगी मतुंग अनुसना डॉक्टर मतई मनाउ अनीदा खुद थाबसी मफम सिदा तौरगे हाइना
ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯅꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯨꯡ ꯃꯍꯦꯁ ꯀꯁꯥꯅꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯤ ꯁꯤꯟꯅꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯃꯛ ꯉꯥꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯚꯣꯂꯨ ꯄꯦꯍꯜꯋꯥꯟꯅ ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯄꯩꯁꯥ ꯁꯥꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯁꯤꯡꯕ ꯉꯝꯂꯛꯇꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯄꯤꯅꯩ꯫ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯕꯥꯏꯛ ꯑꯃ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯚꯣꯂꯨ ꯄꯦꯍꯜꯋꯥꯟꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯊꯝꯃꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯨꯁꯇ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯃꯔꯤꯃꯛꯁꯤ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 9 ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯤꯡꯂꯒ ꯊꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯅꯨꯁꯅ ꯃꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯠꯅꯕ 2021ꯒꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 19ꯗ ꯗꯦꯠ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯡ 4 ꯇꯥꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯅꯨꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯦꯁ ꯀꯁꯥꯅ ꯕꯥꯏꯛꯇ ꯊꯣꯔꯛꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎꯅ ꯑꯅꯨꯁꯀꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯅꯕ ꯐꯤ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯃꯥꯏ ꯈꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯥꯏꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯦꯁꯄꯨ ꯊꯧꯍꯜꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯄꯨꯡ 5 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯏꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯅꯤꯝꯗꯥ ꯒꯦꯠꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯧꯒꯠꯇꯨꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯍꯥꯠꯂꯝꯃꯒ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯦꯟꯈꯤꯗꯨꯅ ꯃꯤꯔꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯨꯝꯕ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯅ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯂꯥꯛꯂꯝꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ CCTV ꯐꯨꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯕꯥꯏꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜ ꯂꯤꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯡ 36 ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯪꯂꯝꯗꯦ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯣꯔꯛꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯀ꯭ꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯑꯃꯨꯕ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯕꯥꯏꯛ ꯑꯁꯤꯈꯛꯅꯤ꯫ ꯕꯥꯏꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜ ꯁꯨꯝ ꯂꯤꯔꯛꯄꯅ ꯚꯣꯂꯨ ꯄꯦꯍꯜꯋꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯔꯚꯟ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯂꯛꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯃꯨꯛ CCTV ꯐꯨꯇꯦꯖꯇ ꯎꯔꯤꯕ ꯃꯍꯦꯁ ꯀꯁꯥꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯨꯁꯄꯨ ꯊꯤꯕ ꯍꯧꯔꯝꯃꯤ꯫ 2021ꯒꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 30ꯗ ꯚꯣꯂꯨ ꯄꯦꯍꯜꯋꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯔꯚꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯍꯦꯁ ꯀꯁꯥꯅꯥꯁꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯐꯥꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯅꯨꯁ ꯃꯤꯔꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯚꯥꯔꯠꯄꯨꯔꯒꯤ IG ꯄ꯭ꯔꯁꯟꯅ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯑꯅꯨꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯗ ꯂꯨꯄꯥ 5,000 ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯅꯨꯁ ꯐꯣꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯊꯤꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯐꯥꯅꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯇꯤꯝ 2 ꯙꯣꯜꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯔꯣꯂꯤꯗ ꯊꯥꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯏꯐꯪ ꯐꯪꯂꯝꯗꯦ꯫ ꯑꯅꯨꯁꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯥꯕꯗꯤ ꯉꯝꯂꯝꯗꯦ꯫ 2021ꯒꯤ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 12ꯗ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯔꯅ ꯑꯅꯨꯁ ꯙꯣꯜꯄꯨꯔꯗ ꯎꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯔꯛꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯙꯣꯜꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ, ꯚꯥꯔꯠꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯔꯣꯂꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯇꯤꯝꯅ ꯖꯣꯏꯟ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯥꯛꯄ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗ 2021ꯒꯤ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 16ꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 5 ꯇꯥꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯥꯔ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯅꯨꯁ ꯐꯥꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯂꯥꯂꯣꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯥꯔꯝꯁ ꯑꯦꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯚꯥꯔꯠꯄꯨꯔ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯖꯦꯜꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯎ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯩꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯨꯄꯤ ꯄꯥꯝꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯗꯤꯄꯥꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯤꯃꯥꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯨꯃꯥꯡ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯐꯠꯇꯦ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯁꯨ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ꯫ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯤ꯫ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ एवरीवन।